Bismillahirrahmanirrahim. Muna bugün sarıulağın tımagı dep muna kalmakçının sarıulağının baldarın жаштарынын улак болуп атат. Ушундай улактар дайыма бола берсин. Ултымасы улак ушу палвандарга билектеринен күч кетпесин. Дайыма бакубатчылык болсун. Дайыма ушундай тынч улактар өтө берсин. Ушу ээргип балдар бакубаттуулуктар чыга берсин. Амин. Амин айтыңыз келсин. Чынтемир жана Алмаз деген палвандардын атасы. Кеше палвандын акасы. Мынакей достор, жана угуп жүрчү элем. Видеолорумда дагы айтып калат элем. Култай мерген аба деп мен сүрөттөрүн дагы чыгарган элем. Бул экен аюу аткандай эле азыр ошол аткан аюусун терисин көрсөтүң деп кирип көрүп атам. Терилер көп эле деп атасыз. Terler böyle bütün nevreleri, baldары, tuğan uruklar polni alıp kettim. Mına dual polni tolğanla gidip teri olçu. 4-5 karşısının terisi var olçu. Mına ayuun janында карышкыр окшойт, а? Карышкыр. Ушул аюу канча жыл мурунку атылган аюу эми? Билбейм, 20-30 жыл болуп калды окшойт. 30 жыл. Сиз кичинекайыңызда экен анда? 35 жыл болуп калды. Жанынан көрдүм аюун терисин карачы. Ошондо бул чоңу же мындай эле баласы? Орта? Орта болгондо деле кыйла чоң экен. Күрөң экен да түз аюун, а? Буларга аюу терisi да улак берген. Аюунун терисин сай улак берген. Жакшы экен. Сарыулакта, Калмакырсынын Сарыулак айылында ушул жердик акелерибиз менен отурабыз. Бул жерде абаларыбыз отурат. Анан мен бул абаларыман бул кичинекай Сарыулак айылынан чыккан атактуу адамдар тууралуу сурагым келип атат да. Ишмерлер, палвандар аба кимдер чыккан бул Сарыулак жөнүндө кененирээк айтып бербейсизби? Бул жерде ушу Сарыулак деген Калмакырсынын бул Сарыулак айылы деп коет да бизде. Бизде илгертен ат берип улак чаап жүргөн күчтүү палвандар чыккан берди. Берде мына биздин чоң аталарыбыз чапкан биринчи. Алардын кандай чапканын биз көрбөй калдык. Мына кийинчеректеринен айтсак, мына жерде Төкө деген палван болгон, Тынчар палвандын атасы өтө күчтүү. Еңишке түшүп, эңилбеген киши болгон. Андан кийин бу берде мына ошолор менен тең туш мына Култай ака деп ошонун үйүндө турабыз. Мерген Култай ака. Ана жерде Токтогул таагалар болгон улак чапкан ошол маалда. Олар да күчтүү улак чапкандардан кийин эле мына Өсмүнали деген өтө күчтүү палван чыккан. Ошол бир аты менен өзү 20-30 адамга туруштук берип. Мына Көгарт, мына Чаңгет, Ирисүү жактар менен улак чапканда ошон бир жыгылып неме кылбай. Улакта катып чыккан бул өтө күчтүү. Ошол Өсмүнали деген палван азыр тирүү абабыз. Барбы азыр ушулай? Азыр бар. Карып калды. Ошонун 75-жылдары чапкан атынын уругу дагы эле бар. Ошо улакка жарап ошо булак чаап жүрүшөт балдар. Эми биз шаарда жүрөбүз. Анан биздин ушу кичинекей айылыбыздан көп окумуштуулар, мамлекеттик ишмерлер чыккан. 3-4 академик. Член наук академиктер, министр, эки министр чыкты. Дагы мурда райкомдо иштеп жүрүп, кийин Сузактын биринчи акими болгон ошо Текеновдор ушул жерден болот. Анан мына ушу биз отурган үйдүн ээси Култай ака бул көз катар мерген деп бул Түштүк Кыргызстанда атагы чыккан катуу мерген болгон бул киши. Улакты да катуу чыгып өмүр бою жылкы менен жүргөн кишилер. Азыр балдар улак чаап, неберелери чаап жүрүшөт. Ушунда ошентип жерден жакшы ишмер балдар. Кыргызстанда тиги Россия ар жерде жакшы иштерде ийгиликтүү иштеп жүрүшөт балдарыбыз. Өзү 30га жетпеген эле түтүн экен, айыл кичинекай экен. 40га жетпейт. Азыр мына Кыргызстанда мына кымызды бренд кылып чыгарып аткан ушул жерде эки дос бар. Ошо мына Култай аканын баласы менен Кубан деген акабыз бар. Молдо Жаш ака менен Кубан ака. Кубан аканын баласы. Баласы. Марат. Бул Кубан ака дагы өтө улакча палван. Өзүнүн заманынан алдыга жашаган киши болгон булардын атасы. Багы тизеден хром өтүктү кийгенде чаң жукпай жүрөт эле. Раматлык ошондо мотоциклдерди минип, сындуу аттарды минип улакта эм катып чапкан палван киши болгон. Ошол эми ошентип азыр балдар дагы ошол салтты кармап, кичине чогулушуп мына жайдын тору чөп башталарынын алдында кичине улак башташты. Ошол бизде мейман болуп келип калдык.
dışarıda turam kişine. Bir gelip şu kişine atka kızgavuz berdi. Balda ülkelerimiz kişine ulakça uşat usular da. Kıskaça vaktına juraşa. Kıskaça aytıp koydum. Her birine toplulsan çoğun istoriya. İçeriden güçlü adamlar köp çıkan. Bugün kulağım bu anda ıntıma kulağı gene. Bugün de şu ıntımak bilen şu kulakta jakşı gelgen meymandardı sıylap. Intımak bilen jakşı oynap balдар. İçeri yazı alıştın mı? Oşa bak işte ne var beter. Sana da çok rahmat şunça gelip her yerden şunda ellerde aralap görünüktü adamlar tartıp yürüsün. Çok rahmat sana işine de iyilik. Rahmat ala sizge dağı. Çok rahmat. Anan aytıp koyatla bulakta. Güçlü sizeceksin taza. Hoş oldum bunlarga iyilik kalayım. Rahmat ala sizge. Az dağı eşikten de ulantabız. Efirden sırtkarı ötö bul Sarı Bulaqtın ataqtуу adamdары тууралуу awam aytып berdiler. Mына сакалчан турган жигит ошо Култайым бергендин баласы şu ata jurtун ээлеп калган кичинекей. Менин мүчөнүгүм бу. Эми балдар улакты тынч эсен-аман чапкыла, таза чапкыла. Ушунча келген меймандарды да сыйлап, бир ынтымакта жакшынабыл көңүл ачып өткөзүп алгыла. Tınç bollu, berberge girip. Allah'ın arı kula. Amin. Janağı gül sarı kıyınatlar çıkkan yuva gelin janağı Moldaşar şaka. Bişkekdegi. Keşeke bak kar kıranında o şerde vak attınız mı? Bişkekte satılgan. Kar kıra, gül sarı berdi ataqtı аттар көп çıktı. Ataqtı аттар көп boldu. Жанакы палуан чапкан ошол өрлүк экен да айтып аткан киши. Аксакал айтып аткан. Кеттик. Кешеги мынау балаңыз мүнүп турган бул кайсы аттарыңызга барат? Бул алайдан келген карагер бар. Кармайдан алган. Кармайдан алган. Ошонун баласы. Menden koyulgan bir jıl. 5 kulun düşkön. Şonun birösü bu yıl geldi maga. Jakында эле geldi. Kayra özüңүz сатып алдыңыз mı? Satып aldım. Колунун да сатып. Колунда кетип кайра келди. Аны берки жанында айланып турган Гүлсардын баласы экен, а? Аны Анча-мынча көрүп калдым булактарын. Өткөндө ушуна өзгөнүн сазында чабып атпадыңызбы? Ушула? Кетип атабыз булакка. Калма кырсындын Сары Булак деген айыл. Жана трассадан өтүп кетип атканда жогору келе атканда оң жакта, ылдый кетип атканда сол жакта бир адырдын борунда айыл бар, ошол айыл экен. Бул жака мен ушул Сары Булактын бир жигити Москвада экен, ошол жөнөттү, каржылап, ошондон келип тартып атабыз. Мына Гүлсардын баласын жетелеп келе жатат бир баласы. Россия менен Украина урушкандан бери жанагындай YouTube'дан акча төлөбөй койгондо, ошон үчүн блогерлер азыр улакка барбай койду. Биз дагы мындай кичине расходторубузга кичине акысын алып анан келип тартып атабыз. Ошондуктан көп улакка бара албай калдыбыз. Заказ кылган улактарды гана тартып атабыз. Бул жерге мен Москвадагы ошол Сары Булактык жигиттер жөнөтүштү. Кеттикпи? Мына ушу Гүлсардын баласы. Атасы да кыйнат болгон. Өзүң какча сен атын? Атын не деп койдуң атын? Гүлсары деп койдуңбу? Мурдакы атыңды сагыныпсың да? Жер өтө тик экен, кандай болор экен? Ылай экен да чылкы. Osman ne görün bitti. Olay eкен, ha? Öte olay eкен biraz. Çaydoğu'da жүрсөң sonunda. Baştaldı jeli. Ana da qoruluk balası. Mınalar mı? Nat qaygır.
Ошол жана Осмоналы палван чапкан орлик экен, а? Burada kasımda doğru dedim ya. Genç var. Жана барпылык Тамиш досум алган лимузин ушул жерде экен да, үйүрдө. No. Буттарында жана сип. Nan gördün mü? Эмне болбу? Limuzinin balasan narkı. Ne be? Çağır. Сор ак бу мына чак бу. Ben algamış da biz. Күйүндө экен да бул, э? 17.000 bir kulum kalgan, 17.000 dolar bir kulumga Tamиш. Oşondan başlamadan. Жаңгыр уруп атат басыратып. Жолоочу болуп келгенге кымызы даяр кыргыздын, тоноочу болуп келгенге кылычы даяр кыргыздын деп палван ака жолоочу болуп келгенде кымызды сунду, кылычты сун элек али. Çok başka. Neger? Ayıldan edi. Ha buna kavu. Özü minip bir tuğanı kasımda var. Тынчали палвандын. Bir tuğanı. Az istoriyasını az aytып бересиң. Kapatanın balası. Жолдоштардан сурайын sen da. Жолдоштардан сурайын. Жоқ sen çal толокчун этип коесуң. Сизде бар деп да эми. Son жерде отурушат экен бирок. Тынчали палвандын каскесте. Сарыбулактан бу силер? Мына аргашкан оңол эди. Рахмат. Ama günüm son болот ата. Bismillah. Карачы. Мынакей. Кыргыздар кымыз коет. Рахмат ака. Сонун ака. Барып, ол эмеден бир курут жеп келейин. Немең жокпу? Итиңер жокпу? Итиңер жокпу? Байлануу? Жеңе, курутуңуздан бир экин алайын, Эки эле болот. Болот мына. Дагы алсам эме чыкты го мындай дагы кош. Жакшы отурасың. Жакшы. Бакабы жакшы келбейм. Жакшы ойнап. Тамак болуп тура биякта. Болду, көп куйган. Бөскө куйбайт. Сонун экен карачы. Курут менен бастырып атам. Кудайга шүгүр. Палван ака, рахмат чоң. Кетебизби? Uyatıp bak ne bak ha? О, Tanıdık bir batır ko. Alan Tomin. El solukta var, işlerin iyilikte olsun, bala çakan menen, el yurtun menen tinç bol. Daima şehirdim, otasını kalan adam sizler için kusuma kılı öğrenmişsiniz. Kımızda duruyor. Айтқаныңыз келсін. Оми. Ya ne kılaydı adığa? Правила жок. Караган параганды аралап өзүбүз билген жол менен кеттибиз. Биякта өзүбүз кожоюнбуз. Gayet yok. Гаи жок, а? Kırmızı içken biz karnı diye çıkmam var. Masakına suyu bıradık ha. Biz karnı hazırlardık. Кырда
Ошондо турушат го атчандар. Geldik, ulak başlanıldı. Ulak çapçu. Aksakal ulak ap geldi. Sıylap. Ulagı men atkan mengiz atadi. Aksakalda çabıp жүргөн экен. Кыйла жылы Россияда жүрдүм дейт. Красавчик абам. Давай айдан. Кличкаңыз красавчик бол, давай айда бериң. Agay sizin atınızga kızık atam. Assalamu aleykum. Kırgız at mı dep jantan beri süleştabız. Men kırgızı Yok. vardır bile. At kırgız at mı? At kırgız at. Çoğun kende bak Polşalarga okşap. Şu yerde özünüzün bey tuğam mı? Tukum özünüzdük. Hayır bayır. Al bu at. Aytın atınız canında. 5 ön binip geldik. Hayır bayır. Kırgız yılkı. Nesi turat? Enes atası kanda? Atası. Hayır bayır özünükü. Özün. Binip durgan men. Buna aşağı dostlar. Atınız yaktı. Çında oşan için tura atam ama. Kırgız attın çoğun gel. Böyle. Sen qayerdesin? Men Barpı'dan geldim ama. Ha, bo'ldi. Barpı. Barpı'nın eli yaxshi adam. Benim gelinim Barpı'dan bo'ladi. Ha, yaxshi keldi. Özüm sarılaqa tegem. Aşırı ağayga. Ben şakaştın emas, atın arkan kek tuyağı değil mi? Dürüstkö bir Kara jorgo dep at koyup koş керек экен да буга. Jorgosu var экен кичине. Çap katı. Ya ушундай эжекелер жаманда. Ay çürüzdü. Almazın atası? Ulak en baştalып atat. Ошол көк атчан Алмаздын атасы алып чыгып таштады. Бияктан бул кишиге салып беришти. Торпок 60'tын үстү окшойт. Күмбүркө жамгыр жаңы эле жаап басылды. Аксакалдар каштырып атат. Ирусунун жайлоочулары жанагы калмак кырчын жайлоого чыккандар. Мындай жерде калмак кырчы менен Ирусунун улак экен да бул. Эки айылдын балдары күз сынашат. Сыйлыктары, сорундары көп. Акчалай азыр ардагер карыяларга эң иш уюштуруп беребиз деп атат. Күн салкын, жайлоонун башы аябагандай мыкты көрүнүш. Погода зор. Шамал соғып турат. Аттар кыйналбайт. Бүгүн ылдыйда жерге талда дагы улак бар. Гаралардан дагы келиптир, гаралар ушул жака жайлоого чыккандар окшойт. Жарышты көрдүңөрбү? Кубалашып жаш балдар кунанын чаап берди деген деп жана ал айткандай. Ушундай болуп бүлүктөрдү тарбиялайт, өздөрү тарбияланат. Биздин жаштар тоо ташта. Кара жорго турат. Агайдын аты. Койдон жылкы көп экен. Жылкы көп. Ушул эле тегеректе бир 10 чакты үйүр көрдүм.
Gelin. Valla toydu. Geliniz. Vargım bıçak. Kısnemleç. Ha tamam. Kısnemleç. Götürüp açattı gerek. Düşürüp kaçtı. Sintemir palvan, almas palvanlardan. Akeler, o şol kızıl töbete atası olmuş gerek almas Sintemirlerin. Ağay kara jorgonu salıp atat. Jorgolu itkende. Kötörülüp ketdi. Azamat salıp aldı. 60'tın üstü olmuş gerek torpaq. Attıdakisine kay japaldaş жерге жақын екен. Алмаздың атасына ашырған атат. Ашырдыңыз ала. Доштап тұрып айтады қатты. Söz söyledi. Uzatın hem o bir. Bir jogor bir gayrın öyle. Kögatı tuyağın gör öyle. Ulaktan kalbaydı şu lavamdağı. Koy verdiniz attın olsun. Kumardan çıktı. Süleyman cindi. Nereye gel? Süleyman. Ay götür ay. Orada torpaq. Жақшылақ болды. Тегересіп салып кетті. Ақсақал қашты да. Так. Қайға кетті көрінбей қалды. Жоғары қайрың жоғары. Көк аттың аузын бері ұрың. Жақсы жер екен ұлақшап су жер. Жар жоқ, жақсы. Ашырышып жауады азыр. Азыр дуа қылып ұлақты баштайды. Ошол палванға берет оқшайды. Аты дағы өзі дағы чоң екен. Қара дөу екен де көтең. Bu tolorun arasında ne degen atları var ha? Жақсы аттарды көрдüm de şul жерден дағы 2-3. Ағайға берілді оқшат қайра. Ағайға екен. Қара жорғаға. Телечкасын қара жорға қойып қойдым. Жорғалайды екен şu жорғалауға. Шунысы bir айы жорға екен. Шұрқағанда жорғалау ой. Çoğ at kendine canvar.
Agaydağı merteken aparılı bir öge odardı. Мынау келе айтқан барпылық инемдин аты мен жүрөм. Шул сары булакка жээн экен. Чокморлук бала. Аракети күч. Бул киши таятаңбы? Мынакей унутта калып бараткан салттарыбыздын бири байге, Кунан байгеге жаштарды кой беришти. Ушул жерге чейин келишет азыр. Кунан бышты аралаш болуп кетти окшойт. Бирок чалаң жаш балдар кичине ат менен. Кеш аке сорунчу бүгүнкү убактын башкаруучусу. Жаң үйрөчү экен кыйшып кетти. Азыр ошол жерден стартты берет. Ооба, кичине алдыраак койгула. Финиш ушу биз турган жер. 1-2-3 чейин байгеси болсо керек. Азыр Москвада иштеген балдарга да рахмат айтып атат. Сары булактыктар ошол жактан дагы жакшы акчаларды салышып, тек улак болчу торпок болуп кетти. Сооруну кененбек, акчалай соорундары көп. Акыркы ат барды окшойт. Кимисинин аты күлүк азыр көрөбүз. Эми бул жерде бар эле малга минилген аттар. Кетти старт. Алла чу дегенде эле түшүп калды. Чу дегенде эле түшүп калды. Ат чуркабайт, бак чуркатты, ушуну айтат. Айда, кашка ат келет ат. Кашка ат келет ат. Bana geldi. Azamatsın. Süleyman Akan'ın atı. Süleyman Akan'ın atı. Молодец. Birinci İri Su'dan kursantın atı geldi. Birinci orunda İri Su'nun atı. İri Su'nun külügü. Çakırgılaç mı ne oğlum esbe? Kaç at geldi birinci? Birinci onu hazır. Hazır. Berkeli. Berkel Berke gel. Birinci gelgen kaç at? Kaç at mı? Birinci gelgen. Ayttım go. Orgazgan aylından. Orgazgan İri Su'nun atı gen. İri Su'nun atı. Молодец. İkinci gelgen. Çavan desin atını sorap koyla. Atın kim? Adilet. Молодец. Buna. Geliniz. Birinci orun. İkinci orun ya gel Süleyman. Maydam yok da bende. 3-5 sağ kanaydı. Bol. Kana ikinci beste kana. Kana. Toprak bala gel lan. Toprak bala sana. Toprak bala. Şapkasına geç. Sana ikinci. Omi. Süleyman'a gel. Bol. Yok ballar yanında aksakallardan. Süleyman Aga. Özgün'ün aksakalı siz gelsek ha. Molda kasma gelsin. Çık. Sorun jakşı. Layık tutsun karıştırılaçı. Doğru ağılas mı? Doğru ağılas mı? Kengeş aga. Doğru ağılıp başlayız mı? Doğru turla. Tizgi gel. Gelgile Özgön menen Suzak Engişet azı. Aksakalдар. Tegeran. Doğru tursana. Özgön Suzak Engiş, Özgöndüktür Sulayman деген palvanı rastap kelgen eken bugün. 2 ay kımız içiriptir. 2 juma karangıda bagıptır. Azı kanjı sarı ulaktık birөө менен karmaştırat eken. Adam köp gördü. Ha, yeter. Kıl kula sağ. Almaz degen. Sarı ulaktan almaz degen eken. Palvanlar birbiri менен betteş albay. Çekede. Moda kasmaka. 3 geçe sanan oğlum çıkmaz. Keleytat.
Gel aytat. Palvan gel aytat. Bata duasını aldı Rastan Deko. Öte kütülgün betteş. Yıldın betteş olsa gerek azı. Eko'nun 18 yaşından beri karmaşa özlep жүрген. Özara işleri var eken, Manas kelip tur Murzo eken, balası qanday Manas, жақсы mı? İri suğu. Doğru ağıldık baştaldı. Mına el jağlap koldu palvanını alıp çıktı mına. Özgönün palvanı eken İri suğu. Bata alıp atat, o min salt boyunca. İlgerki salt boyunca tegeretti elden bata alıp atat palvanga. Bilek. Şunları da toplatıp koy hey. Kayradan buna ki. Buna uca söz menen korkutu başladı. Arıkma amaldı koldan başladı. Suzaktı palvanı. Şu degendele bel mıkışıklamap kaldı o suzaktı palvanı. Başlan. Almaz aka baş. Onda söktüm boksa hazır. Attım başımın işti kıldatın arkası uzaktım palvanı. Geçeken arka sarı ulak mı? Sarı ulak. Özgön suzak betteşi. Buna ke dölördün tireşi. Ayağı. Şakadan ala gelecek. Narkı attım başın göğüşte tutat. Kırak ekeni attım güçün bulduğunu tutat. Suzaktın palvanı. Berki palvan toğutbay dat. Sezbey dat. Ya bulmaya yetişecek kurtulana işte. Ber kan. Vallahi şu mağara kenti camanotları var. Gel mehmanlar. Oynap külketkiler. Geçeke palvan tanıştırıp koyun. Kim attı kim kayırdan? Kalman Kırsın aylının Sarıbağ aylının Abdülkerimov Almas degen balvan. Ha, жақсы екен. Kiyinki jup. Sorununu aparıp koyunga saldı Almas palvan. Kayradan dağı betteş ulanat ekinci juptuk. Palvanlar, ardagerler. Ha, mına uşularda kaldı erskiyken. Uşulavanda dilegen. Li boyuna çıkamdı odat. Jeterekte salt boyunca bata algan tegerete öce tuğrayla aparıp vatandaşın aldığına salalım. Badaldırın ha. Haytay. Gel bari. Yok. Yeng okum. Haydi akşam gel hadi. Haydi akşam haydi abi. Aa, tecrübe. Ekokçun tekşeri otat birbirinin kuşunu sınav otat çamasa. Kol sal beri tat berk aksakal. Giyin mi karma?
Ağay atınız müşahit etip kaldı ağay. Ağay kaçın. Karman, hard akşıge hard. Tişleptin akıl olacak akşıge. Bürkütteyle tevişip çapmış şu adat. Karmam kaldı akşat bilekten. Bilek kolga girmeydi tattın ay. Vur emin testis vurulu karma. Sal gayrı. Salır. Özgön'de jıla işi kim vardı? Kolun saldırdı. Böyle olasın. Özgön'de jıla işi kim vardı abi? Hurmatlı, bugünkü ulaka katılışçılar, bugünkü şu Sarıbulak'tan yaşlarının uyuşturup ıntımağı bilen ulakты berip atacak. Oşalarga uşul jerdegi ulak çapkan sizlerge tinççılık, amançılık, aman bolgula, bar bolgula. Har daim uşunday uyuşkanda al eis, bul eis degendey bol ulak çavuş birörgüle. Amin. Allahu Ekber. Gelin siz de kala. Yemi tuğanlar mına. Bugün sonun gün bol atat. Mına Özgön menen suzaktıklar ulak berip sine oynap baldardın gönlü açalı dep bugün sarılaktıklar uyuşturgan eken. Mına biz de gelip bir aksakallı olup görüp ketel dep gelip kaldık. Bu her daim ele usuluklar ulak berse bizik baldar çakırıp ıntımaktaşıp her daim çağıp yürüyüşet. Ana bizdikiler dağı ulak berip işi kılıp ortada ıntımakçılık var. Değil mi? Gelecekte şu ıntımakçılığına ne versin? Hiç kaçan şu baldar birbirine dostlaşıp, yakındaşıp iki rayonun elleri birimlik olup gelecekte şu yakşı oynak kulüp versin. Her birine şu bir yerde tıştı kamandı. Şu baktılı oturmuş da oynak kulüp versin de hoşan tileyizde. Allah'a ekber. La bir var, bardığız var, elcü, aman bolu tük. Uşun bugünkü günde jarkılagıla, oynagıla, jığılbagıla, palmandar oynagıla, birine birin kamçı salbagıla, oynagıla, gülgüle, müdürlügüle, jaş baldırı, töletlerine jakşı oynap gülgüle. El su bardığız biriz. Biz eli şunday oluruz. Anlıça 3. jutuk karmaşka çıktı. Kaysıl rayon? Eki rayon mu? Özgön Suzak mı? Ceköten Suzak mı? Ekoten Suzak eken palvandar. Suzaklıklarga Özgön'den palvan kalbaya kalıp birbirine engiş baştaldı. Sorunu bir koyda otat sorun bir yakta demi ölçü sponsorlar. Şabdar gümüş at mingen palvan bilegin türünüp çıktı. Ekoten bozat degen. Bilekte kameraga çıksın bilek. Karmaştırız. Bir aç ko. Yok karma mı? Külseniz küçüğünüz get kullan. Karma? Ana, babaya kaldı. Tart bilen. Bunu kaldı tart. Jakşeňiz kurup bergilem. Kana. Baştaldı. Kurdu belge kurçanıptır. Kurdundagı kuvatı düştü belge aylaganda. Jak bir karmaş bergile jakşı. Jakşı bir karmaş bergile. Jakşı bir karmaş bergile.
Ya malımı mı tardıracak? Mayli şu ulaqda uyushtirib chiqargan sarlatliq baldarga cho'ng rahmat. Daim ushuncha uyushib, ulaq chiqarib qo'yg'ili o'ynab kulib yurdilar. Qanday bo'lg'ila baldar. Ekінші palvanın da batasını alayım. Meylem şu. Buna sarılaq ıntımağı deyip жақсылап çıkarıp verişti. Ardayım şu ıntımaktılar öse versin. Ama Allah tinç ballar. Amin Allah. Eli sarılaqın yaşları, yaşların altına şu sarılaq, yaşlar ıntımağı deyip buna ulaqdı verip atağız. Her bir balanın salımı var. Bardığının. Özü negizi bol tek olağıla olçu. Ananın üçün torpaqqa qılıp sorun жоғыла olaq olçu. Sorunu menen dep sayıp atağız. Az bolsa da köpte qılıp Allah sorun yok qıylale var. Jalan 5.000'den sayılat. 50.000'ge жақын ақша var. Oşa. Nereden başlap turla çıtayımın? Amin ha. Aman esen, tinç aman oynap kulüp ettiler. Amin Allah'a ekber. Başlayalım. Aylandı çıtlatır 5.000. Şu degendiler sorun gitti. Götürüp gitti okşayt. Hareket kılgılayımız sorun sırası. Aldın jettin. Oy yel diyar cemaat bin. Tigirit geçecek aşağı. Aldı tikelendi tikelendi. Ya vurdurup geç. Vurdurup gitti. Düş beni kaç. Koy düşürmüyor adamı. Adam balağı beni kaç düş. Kaç git. Kaç. Ana, kaysa ağzıma atalat. Eldiyarın tüyünde turat. Жақ алалып адың. Ат салыш қатту. Bir yerde dımı tuvalete giretmesi alışkın. Noşu bola da жақсы алып тұр. Ağay qara jorgonun mutunda öyletik var. Çok koyu жоқ eкен. Ya 20 minut var bir zindat salış bulup demin baskıça var. Bozak жақсы екен. Kalmayayım götüreyim o şimdi.